Ka sengkong rempai thamai kabade ka kanhun jongki ba ai jai cheu khwa klapan ram jor yo em ka tanat ilaka bar yo cem ka KHDC halor ka jing panbana ban om khen khasi shu ye kito ki ba shim jai no khwa uba ke pariat ubade u advisor jongka SRT abai kran berkinong tok khubor hasilong pers club hakasngi pale ulong ba ka KHDC kala thawe ka ain ka banok shiliang da ka papan pau bakala shu pantian jubor hakarandang jongki khasi khamtam shikito ki ba ai jai cheu khwa Ineng ông ba hỏi ngầm điêu nông thôn ai ngầm nè ngầm lặng ngầm xem là pha xịt cả rồi thì im lấy là số thuốc sai cái đó bukan nó có ai là sự phân tiền juga orang baik kasih kalau dia cái ai berbuat kalau nó mengilat pencu accept kita di lagi và thao ai nó di tay berbuat nó thao ai thao ai phải ba siap phải kita ai mesti ni lagi dari cái ai yang video Ndai ban sepertian juga dengan anjing bak rendang sungai kemelak. Dengan soal bukan ni kan anjing district council ni isu penting juga yang ni kasih hamtam yang ini kau aja pak orang baru nak mungkin kita itu Ndai hari ni kan jemut ni kalau mbak ni kan mungkin kita ada anjing story ni. Ini isu simbat yang kau ai mai pas ni. Abai pajungai ai raja jong i sanga I sim jing joni me email imban object ero ai raja da ngim da objection ai bale kita ka district council kan wan muslia ai ka kamien concept joni jadi kamien concept joni bai me tai ai ko ka jat hangi iko ni ti jadi kamien concept joni bale kita ka district council kan wan muslia ai kamien concept joni kamdi ban long ta Tapi penmi ya kaan kita bensimhi tak ibu mensumba. Nama bakal di kaan bukit biang nak kita cakap. Ni kaan kambut kambiang kita kemudian kita bentak motor. Kini berfak kiwan lembah jauh MDC. Agni sini bola penfau ba di kasih ba cek ba New York Institute of Certificate. Bat kubur lu CM dari kini kesulong tik tang kata kecil penting juga ini kasih tiba nim so hak penjat tu bat kini ke ain di benda bagaimana sisenda mendat kami untuk kita ada atau discount on hak banyak SD certificate ikon kibaran email pa daki kasih national on hak ban I certificate ST yang kono badan duk pas aja masuk aja komunikasi apa belajar dari UI judge komunikasi bio hasil drive ni dikasih nala tiba email ide kasih ikhbar ide kasih tamu aja cipangi bio hasil drive so dan hal ini mau kasih pakai umyo tribe certificate untuk kasih sistem umyo tribe certificate. Kita kalau nak sih lagi. Angni orang baik tribe certificate mo. Try kamdan ni kita ke penmi kita ke tribe certificate kembali jeng aja. Ya aja semua ru tribe certificate dia punya obet ada kan sohab punya. Bagi tribe certificate Lapan mang na sekar ba ban itu yang ni kung kasih bagi day kirim pai ba khamsa din ban iwe ije nriu ko ri India jo ni khamsa din kung travel ni khamsa din aga roy pan khamsa din aga pule puting khamsa din hapun ki betak te ba ngin kham ploy banyak pur banyak be lang bat kita ki nong India ki kham jam semat chuni bagin poi nang kata ke thuk bangir in lom ki advance citizens yang di India jadi ai ngi kendia besar ki jimtoy kum ki reserve seats jimtoy kum ki muki weki scholarship ki ni kita ek nang bangi ni kham ploy ta le jing mare Mini race lang menye be lang berkita gib nong India ke ham jam semat juni. Kata tadi ke basis
jong ka jing issue ga chip trap certificate hangri hangu ki punar ka makla ni council ka ni ka issue nongba the district council ka ni ka chip trap certificate ki ai tangi kita ai chat kemi kan ni kamlong position the basis bagi ai ka chip trap certificate along ba issue ai kamdan basis and apa council हमने भी small kami ke jingya pen go don apa lagi kan thei bicara dan ni kan tak sibun yiki article jangka constitution India article 15 ông ba pinum la ban penyeper kahok kan thei ni senang jadi menjelong rekat kan yang ni kajing ai sunat ST certificate ai tang nang mentang ki ai judge kan thei nen ai judge sunrang mio certificate tang taru akta article 15 kopi ai tang judge kan thei ni judge sunrang pemai tak long lak siang kalat but nabakta ek article 16 kalak tak lang bu ek article 6 article 15 tak lang article 16 or 16 ka ha kaya day bat ki jingya tungkam ngjam bat ngi ku shiru trap niyo kita ki jing mentoy mo kumba mo ke sarkar ka pen ai ngi hendak ki jing mentoy nam gila menyebe kita ki trap belakang semat lada ngi miyo ki shiru trap certificate ido kita ki jing mentoy ba bat habang ido kita ki jing mentoy hidup itu reserve seats, hidup yang baru dimutai ke jangka extra tribes. Pada habang hidup kita, ini apa nak apply kamsu? Kam nak do? Kita tahu yang article 16. Kalau kanun kaan kita yang constitution India, ya persak yang constitution India, kadi belum kaan belum behind. Dengan ông bagi HDC kalau day ban reng hisman ni kan ek order but day ban ai ko sunat ST ki kasi ki badi hok an yo wat la da ki ai judge email ni si pa tang na ka jinglong kasi ki jongki wat day ban penduk sunat tang namar bakin bot ki dustur dai